Kani gadega Patisi TV, bat Pdiang pek yaki kubor baman kasni. Ke SOS Children Village Shillong kabadai ke yeng kabari bakdop yaki khon klem kemi klem pa kabaran hapo omyam hanne kasni kala Pdiang Burom ya Metïap jong Samla Wanteilang jerwa arplais nem karta balakhlak no ha khatsau terek unailar hadien ke jingam jelap ha Kudal Beach kabaran harot duriau Arabian Sea ha kasnong gokarna kumta taluk jong kejela Karnataka Uneu Samla ulakhlak no kat baudang persang banyarap yaki arngot kinong chuak ai perthai ki balajan ngam jelap hakani ke jaka Yakamet jung ula lapat haka katsan tarik unailar bat yakamet yap jung ula penpoi sa SOS Children Village Shillong ne ka sngi ka khanyo tarik unailar haka por arch teng kanop hai sngi usamla Wanteilang jerwa udi usamla badang pule yaka MSc first year ha All India Institute of Speech and Hearing kabaran ha Mysore bat haka sngi ka ba ula ngam jelop kata haka khatsau tarik ula dan lang bat reungot ki perlok chu bat ula poi sekene jaka banet jung akai yaka Kudal Beach Handai andala poi hakani ke jaka kansan kilayo iya arngot kinong tungok kai perthai kibarang yaksa banaj na kejingam jelop harot kani ke duriau bat kani kala pelong yu Samla Wanteilang jerwa ban persang ban pelat yaki bat ya penya kejing lejong nak benta jongki He was a hero because he sacrificed his life for others whom he didn't know to. He lived like a army person who are sacrificing their life for the sake of the countrymen. So we are really proud of him. Of course, it's a very sad moment, but we are also very proud of him. And I must tell that the real tribute to Wantei will be when all of us who are here will follow the path shown by Wantei. In honor of Master Wanteilang Jerwa, head boy of 2010, also an active member of the Leadership Training Service, a 1-minute silence was observed on the 16th of August 2017 at 9:40 a.m. as a mark of respect to the departed soul. The principal, vice principal, teaching staff, non-teaching staff and students of 7th Higher Secondary School offer their deepest condolences to the director, Shri A. Singh, the assistant director as well, the senior youth co-worker, Madam Elizabeth Maukling, who had been all the time in and out of 7th all throughout his life, the counselors, the brothers, sisters of SOS family, Mr. and Mrs. Japang of 7th Boys Boarding, the biological siblings, Piolin and Splendor, and other brothers, sisters, aunts and uncles of Wantei on the sudden and untimely tragic demise of our beloved Wanteilang Jerwa. Wantei spent his school days in 7th from 2001 to 2011. That is from class 1 up to class 10. And as a student, Wantei proved himself to be a promising pupil, responsible, sociable, and amicable, that the school faculty found him fit to be chosen as a school head boy in the year 2010. He appeared the SSLC examination in 2011. His ardent desire to give his best helped him secure the first division with distinctions in 4 subjects. As a member of the Leadership Training Service, also he participated enthusiastically in all activities at school as well as in the state or national camps. His calm and serene countenance, marked with an ever-smiling face, will never fade from our memories. His spirit of tolerance, helpfulness, love and respect for all is a rare quality. He carries the school banner with its motto, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom," and also the LTS banner with its motto, "For God and the world," and he lived up to it in true spirit till the very end of his short life's journey. We all still now consumed with great sadness and shock to come to terms with this sudden loss, and we can imagine what you are going through right now, that words may not suffice to express the sorrow. However, take comfort in knowing that Wantei is now resting in the arms of Jesus,
and that when we lose a loved one like him here on earth, we gain an angel in heaven. We believe that the angels are rejoicing as a good soul has finally made its way home. We pray that God Almighty will grant each of you the strength to bear the loss and face life, and may His grace also fill up the void in your hearts. We have not much to say, but just to remind you of a few words from Psalm 30, verse 5, which says like this: "In His favor is life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." So may God grant Wanteilang eternal peace and rest. Adieu to you, Wanteilang, till we meet again at Jesus' feet. One day. Samla Wanteilang Jarwa ula pendep ya kejing pulis school na 7 set high secondary school Shillong, bat ya ka class 12 na St. Edmunds College Shillong. Udai na kasnong diskyang kabaha bapo rembra jerngam constituency West Castles District. Udai kunswet bat ukon basan na pedengki nyongot ki kon jong ba Stolington yau pniau bat ikong Krendlina Jarwa ki balaklat no nakani ka partai. Uniu Samla udai balari lasumar yu nadu baudang red kerta da ka SOS Children Village kabaran ha Omyam. Hanya kesengi la Pdiang Burom ya kemet jong Uniu Samla da ki kena ki basa ha SOS Village bat ki bor punya jong ni ka yeng reconsuel nang ta ki bahyang hasem jong Wanteilang Jarwa ki kena skol ka 7 set high secondary school Shillong ki parlok projor ka chairperson jong ka child welfare committee Riboy district ikong JJ Kella ka principal jong ka 7 set high secondary school ikong KB Warjri ki nong elam jong ka Balang Presbyterian Malki lembat ki wiki de. Natri hangi kum isinya youth co-worker te ngala adon bat u Wantei mo ngala adon hang ni na du bu Wantei dang tak nyus nam nga join hang ni ha u January arhaja te Wantei dang tak nyus nam te ha adin kata uli school chu ha MSB kendian te nang tapan te u nga pensim nga kwa ba uli school ka babha mo sa Shillong sa sor te nga ngibu yu u ha po 7 set dengan penile interview u po 7 set tengara nga baling ngalik ngai kendu i principal asutanat ha ba ikran bat ngai kendu bat ngai asutanat ba tenang tapat nga kerpat i principal yang no ta ilai kendu yu ti ilai tanat ba yu ya Wantei baulong kena ba sida ba lui ba palai mensim te yang pincong interview tu la song interview la talk la song interview tenang tapan yang dah pas bah ngan ai admission yang ngan IA de isi sha pas bah but ila pen song school a ya una du class 1 hadung dah pas matric apa sebentar ila it but man kas na mo yo price sibon mah ki activities kat bar khoi udan ki tipat ki jing doi ki jing shot ki sports ki bar khoi ki jing draw ki jing tho ki poetry utit pat lut u yo price baik man usnam tinang tapat u na po class 4 pat ngibu noi u po boarding asudon kaman bu noi u ha boarding ngibu noi u ha boarding tela ada bu ha boarding Jaman kapor ngasih lipit baju. Dia kajing yero jung uru ka bajur bahana kinong hikai na principal. But na imis Japang mo ite imis Japang ide vice principal. Ide ipara jong i madam Warjri jong i principal jong ka 7 set. Ti ini imis Japang i bayu nama Iran mai tu boarding school bahasa Iran mai. Ipi yang ni kena batip singi bah yang step ula kiu ula rekod mo ibu ubah ko ngo ubalului bajemruk basurit adu kata-kata te kila ajak nak kapor tu ula pas matric ru ula pas 83% plus ula ayo dan yo 84% te nang tu ni penship admission i Terence i colleague jungi i depend mi ha kato kapor kendian i penship admission i Terence hapo St. Edmunds uyo admi kuali St. Edmunds uyo St. Anthony su tambah kuali St. Edmunds te i penship admission ni hapo St. Edmunds haka science mo ulik science
Dia nang tuhi na duk kelas 11 da ajan dep bi kelas 11 atat si teng snam nga asim Pdiang manga ya u ban pe ya u Wantei na duk kelas 11 science situ nga asim Pdiang manga 11 12 ya u ban pe te nga kini la ple no ya kayut home duk sepak laban te usif no bat nga dipet ngai te kayut home selaban te ula shift no bat nga te kejing kenduk jungi kalong silen terjing im bat u kamot nga kham khlat jing dei bat nga kanya kono ka point tu iran silen terjing im 12 upas 12 ni kam yo tuition mangi shift selaban dia jinjar ban yo tuition ni wat tuition sessional mi tu ong tangan puli kot ti ulong kena ba pro jingmut ba bajar jar ba but usu observe eki bro ulong very keen observation jung very keen observant ulong observation jung bashar kai ba una observe unang lut tu dah observe tu record ni ngong ni kena apa mau pas ba apa class 12 you 79% tak science without tuition tak mau pulih te barbar ngasi ai nuk sa jung yakini ki wei pat ki para emen SOS ong pe kan nuk sa jung ulong kena bas ngurit ba jemnot ba parliament sim ba ong full of role model and he is hard working kajing lui kajing parliament sim ngampat ju lap yu bo kat ning la trei bat mo ha kajing long breu mo kajing kenduk ampat ju sung si on penmong ke mensim junga ompat ju ong nga em ompat ju le dom ompat ju ong em nga ong kata nga ha kajing kenduk junga ha junga enu ompat ju penmong ha tu kapor te nga sosi mo ong beli ule bi ha kajing long breu nga so ba beli ule bi mau ayu ho ngatip ba ulong he is that type of a boy ba he will give his life for others he is that type of a boy who will give everything for others and he did not even mind to give his life for others ke on ai ka life on save ke on ai ka life lade ka jing im lade udi kena berbuat ubam jusu bakwa ban ai no ka ke jong uru ya kiwe ba ila di ulong bru ba start ba pura but ngasatu ka por ngasu sarang ba ula ai no ka jing im lade nam ta kiwe ke ngasu sarang hoi ka jing long bru ong ni bele yu ke nyidu ya nama ula MSc speech and hearing hang tu ka ke institute ba upule menta MSc tu ka dei through his merit anu angte hang ni apa merfish ba upule kini south nam do dei sponsor ba he is very good in studies no menta ba ule hang ni MSc tu ka dei ba through his merit te kajing tu te ka bakrau yang ni ka SOS ke men para ya ka zai bendre ya kari kajing tu bakrau ba ya ki bahadin kani kami sit kalong ban im ulong badi simple ulang down to earth kajing nang jing start jing ga bashar kai ma uran kajing nang jing start ga bapura uran ulang ubri bakau ka khlik bapura bas ngurit ba jing bakloi ban nyarap ila dia kloi ban lan ngakwa kan bagi kena kini para jing kam tam ki SOS kin bot ya kan uksa jing ma bakin poisa ka thong jing kajing top kin bot ka ding jat jing ya kajing sorit jing ba kajing thrang jing ban pule ban pen bahai la dia ban pen bahai ka zai ban riu kajing thrang jing kata kan nakaliang jong ka Child Welfare Committee ni ai kan ni ka jing snowlem ya ki bahaying hasem ya ka jing duno jong ki mo khat ya bahaying jong ki badang don kalawe ka bapnai ha ka jing pule ka jong te na kaliang jong ikum ka district hi barok kowe ka administration bat kumju ro na kaliang jong DC na ka Child Welfare Committee bat na kaliang jong ni barok ni ai kata jing solem ki bahin nasem ki jong tena kaliang jong ni smol tang kata hi ba ai ba yo kata jing jat thai si buriu bulai rap ki we kata tai blai un dan rengkat lem bat ki bahin nasem ki jong rengkat bat uru ba un yo kata jing jat thai bom cikut kaliang jong ikum ki nan bahin nasem ni dap di snow lungo ni kundet halor kan di jak betendo iwe ni para jengi ba let tuli apa berkena be po prataka ele kendu ele ja besi halor ke jeng gajarap duun ta iwe pat tan tam pradin ya ki ti habangnya kan di kubor ni pun bang sam hak ban kong ngim la ban Pdiang mo mar ngim Samla yo ngim sne yo ban ya pun ban ya ti wala kataru hadin pade yo ai jeng pon ki po SS badeng ini kipa ki pet ki basmar ki mi i ti hang tang in sa kan ma ba o ti de sha ta thì nak leng jung ikum bensam dan deng jusi ak tam ai tu before ju akim parala ban lab de baju thì ngai dan bok de kasni go bot pat ti po saw ji aim tu ngisi asno ko bor ba lab de kamet ti na te na to jaka ba i kam jalap ti
thì nak kalian jung biasam abang pekat bentar ni bentar dan jung sosial dan dari kata ru nyangu je belai ba udah pernah ini ba kami jung kalau Pdiang penjam pendap yang berkom thì nak kalian jung abang pet ni kejelong jung nak mendur mau ba saya kedua ni jar mar adu ba ini nasional hi rekor ba dan kena ba mission ni long kena ibom ju henya ibom ju bun keten dan dari cái bagi lek cái bagi ban ong direct bagi depan di kata kalau bentar ke bak madek ba i dan jahat mesin jago baca kuir kalau ba long kena bakam sini lah bagi jual berpergi para bagi ni thì long ruway ba kloi mo ban rab lem lagi long di ban para juru yang ni badan senang badan kena nanti bentar nak kalian ju long advice ni ban ai jumut bang lek bentar thì hawar kami bentar nak kalian jungi ni penpau yang susi ane kuar bentar dan dari orang di mana bang yang nu pada belai bang yang la ban yang kenduk malam yang nu taruh dari hadin pat ko session kesini sedang duduk bagi te nadu usnam khnai phufra hadin baka kmi baru pagi abno te matang la ban se ban wat iklat lenti kin kumno ban yo namalani ai tang kajah ying la ban ai kajah nei ban penang ban start ingin don kejinga ke kraw ini te na kata kadau ngala wat kalat lenti ban ngi kenduk ye kene ka ayu hang ni te ngala ye kane lemba jong social welfare na po no stoin te ngile ye kata bar din ayo ban bu hang ni te namar kata kelomba si kata isnem ngila ya Pdiang jo kejing sukmen kepada pendap ingi de kejing kraw na marba lengba kamtam uni u Wanteilang ta ubra yo ban penbiet nam ta kejing na stage u be de kat ba kilan doktor terima kasih ngila don kejing kermen ba lengba ju ni kum kur ka jaj nyinyo senon ya ke kejing kerku ke nam ba jong u ndai ngile kumno ya kamon kejong blei bru mla ban badau bru ya kamon jong blei ten re kalong ba ne ka jinjia ba susi ka bla jia ka ne ka khat sau tarik mo ten mar ta kalong ba jia ka sau tarik hadin malayo ya ka jingtip ka por sau je jan mit nilai kontak hang ne po jong ne ke SOS ne kontak ini long mi hang ni ten liang jong ki bade ki klem ong ba dum tam padio em tinge kli ke ke jinjia bolong ka dor ki ong ba ilej ban rap na ka benta jong ki brio brang to te abang perkat ya kata nilan jongi nang kong nila don kanong jing perkat atatin nemar boleh sebut sau India tip ke jinjia bolong matamu mateng teng kala ban de ka jing bisni le ka jing le ne kuntai kata ka jing perkat ndai halor kata kanong rim nila lej aying ka miet kat sau tarik nila bu ke jing doi kemar ke jong blei ba ke jing perkat sini ujungi kam de ban long de ai bo blei un jibab lada blei umon ba ga de kum martel na kum ta jong tai parlok blei un penmi biang nu kun bersajonga nge dua hidup kata dak bane bu lang ke jing dua kata benta ten marta dak ba sisa ke bo ing kepada blei macam ino yang ngi ke jing jab laban mi pat ya u ha kaneka si ke ba ar dan mata din mengayo kubur mengayo nyilawan hang ni nyilawan ni kenduk yo director dengan KSS ni kenduk ini kong bopet ni dan mata kemud adin ketang bila keliba ni nek non mani pinin hang no siti ke bad mana pe nyong em ke dusur kasi jungi kanong kumta bad kang ni de nampo jong ke balang hi namar ta kim hun bertang haban le niam ni kamet de yo pe inde ko ban niam ni kamet yang tang kuat bantuan poi yang ni. Di le orang berkedan sebun ke jinglut dengan em. Yang pusai ke jinglut mai perlu jungi kin donit ya kata ke bentang orang. Dia nak kata tahu hi kiru le ngap lem kata ke jingker pat jungi. Dia mata din bang layo pada Indonesia. Ba une u kun bersa jungi lorong wen di marto. Namar belai YT yang jing im nak mata jungi arngut. Kini ke arngut la impat dengan mau ulayap, dan malta kemudian minum susi, minum suai nama apa, gula pen imi kebepat, dan malta kemudian sekmen ekta, dan malta kemudian harga puar ini masuk panongi dengan sudah datang kacing semua boleh, Pdiang juga kacing lemba juga kongsi sebet, kelerap yang ini kawin lagi, badai nutre ini lemba juga MP, iba mabing sen pala.
balempa jong i lala sisa ban wanra ya kemet ke jong i hadu ban sapoi hang ni menta di lempa jong i jadi mar ta kemut minum la ban ngi mi kru mar kemati i deng si ai deng jero om ta nam ta jong i ni nam ta jong kan ke sukses bat kam tam ketika school jong ka 70 set untuk betul kemut kepala lek borba ya jingrap ini om tang da ka banta kanu kanu tande ke jingno seulia mo jongki ban ni ma shu ban siu dor ke ma ta kemut ni don ni e ban ai dan ki ende tang jing tu wang bulam ta jongki bat kunju ram ta jong ne ke sebab dia baro ni ma shu ban jar ke tang nur ki MLA ki MDC ki MP ke biarap yang ni bat hadu kini ki obisar ki biarap lam yang ni tema tang ngam nang shu bangai bat kunju ru menta ang ma phila banem pi phimla banem poi makmat rekat lembar kebalang menta kala abet yang berkrui lembar kisah ngetau nak menta ban lek burum khadu yau ni kun besar